183，您想租哪儿的房子？我想租布塔雷的房子。184，您想找什么样的房子？带家具的两居。185，您想花多少钱租？月租2000以内吧。186，您看这房怎么样？这个房子小了点儿。187，可以看看厨房吗？您随便看。188，房租多少钱？1900一个月。189，我们什么时候签合同？这是合同，您看一下，今天就可以签。183，你想租哪儿的房子？我想租布塔雷的房子。184，你想找什么样的房子？带家具的两居。185，你想花多少钱租？月租2000以内吧。186，您看这房怎么样？这个房子小了点儿。187，可以看看厨房吗？您随便看。188，房租多少钱？1900一个月。189，我们什么时候签合同？这是合同，您看一下，今天就可以签。gushakisha inzu yo gukodesha. Ni akahe gace wifuzamo inzu? Ndashaka gukodesha inzu i Butare. Ni ubuhe bwoko bw'inzu utekereza? Inzu ifite ibikoresho n'ibyumba bibiri byo kuraramo. Ufite amafaranga angahe? Amafaranga ari munsi ya 2 ku kwezi. Iyi nzu urayivugaho iki? Iyi nzu ni ntoya kuri njye. Shobora kureba igikoni? Komeza gato imbere wirebere. Ikodeshwa angahe? Ni 1900 ku kwezi. Ni ryari tuzasinya amasezerano? Ngaya amasezerano. Cishamo amaso ndetse dushobora kuyasinya uyu munsi.